ya leswika le le re phološago, mme re mo reteng ka dikopelo le tša lethabo. Re dire jwalo mmogo re opela Hosanna 442, joko ya hao e bobebe. re sa eme
jwalo ro dira tiišetšo ya botee goba tiišetšo ya bongwe ye re tla go dira mmogo ge batho ba rena ba technology ba sena go e bea mo screening. Go tloga mo re tlo dira molao wa modimo. Thoma pele ka go dira tiišetšo ya bongwe, re ntše re eme jwalo ge re fetša re dire molao wa modimo. In the presence of God and amongst my fellow human beings, I see myself as a precious and unique person created through the Amen. Molao wa modimo letšatšing la lekgono re humana bukeng ya Leviticus chapter 19 verses 17 and 18. Leviticus chapter 19 verses 17 and 18. Morena o re, o se ke wa swara motho ka pelo, eupša o mmotše diphošo tša gagwe mahlong, gore o se ke wa dira sebe ka lebaka la gagwe. O se ke wa itefeletša go yo mongwe goba wa tšwela pele le go mo hloya. O rate bangwe ka wena bjale ka ge o ithata. Ke nna morena. Hosanna 114 di be di teng. Epistoleng ya pele ya Johane chapter 1 verses 8 to 10. Ere gerere ga rena sebe re a iphora. Go ra gore nnete ga e gona dipelong tša rena. Eupša ge re ipolela dibe tša rena, ka ge morena a phetha tša re holofeditšego tšona, mme a dira tše di lokileng, o re swarela tšona, a re hlatswa bokgopo bjotlhe. Ge re re ga se ra dira sebe, re ra gore morena o na le maaka, le gore tše a re boditšego tšona ga se tša re tsena dipelong. Go ra gore tše a re boditšeng tšona ga se tša re tsena dipelong. Jwale ge le gore tše a re boditšeng morena di re tsene dipelong, re amogela se morena a se bolelang, se mangwalo a makgetho a se bolelang. Go ra gore ka melomo ya rena re tlo dira boipolelo ba tumelo. O mongwe le o mongwe a bolele ka mokgwa o yena a dumelang ka ona go morena. Go merere ke dumela go modimo
a re opele. Pego ya modimo jwale ke nako ya hore re dumedišane re tlo dira ka mokgwa o. Re opela šhiliwe lerato, re waiva, re bontšhana lerato, ya ba re thoma ka service ya rena ya mamotla. Re a waiva ga re batamelane. Šhiliwe lerato. Šhiliwe lerato, šhiliwe lerato.
ke a leboga a ke re ge re fetša go dira boipolelo ba tumelo ke lemetse gore le opele la lebella nna jwalo ke fa instruction ke nagana gore lemetse nna ke fa instruction ke re ga re batamelane re a waiver le a batamelana ke lona lerato dumelang phuthego ya modimo ke buile gape Paulos a re evangeli e ke e rutang ga ke a e rutwa ke motho empa ke revelation from the Lord Jesus Christ ge nka tla ka tswa tseleng ka se preache ka mokgwa o le tlwaetseng ka gona le tsebe gore ga se thuto e ke e rutilweng ke the revelation from Christ a re rapeleng modimo o a nang le maatla le thušo mabaledi o maphelo a rena theoga le godimo le Kriste Jesu le moya o mokgethwa boraro bo boleng teroneng bo bo sa fetogeng bo tsene ka gare ga tempele gobane ka gare ga tempele go na le bana ba gago ba tswang khutlong tše nne tša lefase ba tlileng ba tlo roriša ba tlileng ba tlo rola ba tlileng ba tlo rapela modimo wa rena amogela botlhe gobane re tseba wena o le modimo wa tletšeng ka lerato jwale ka ge Jesu Kriste ba kile ba mmotsiša ba re molao o mogolo melaong ya Moše ka moka ke ofe wena Kriste Jesu wa fetola wa gore ke wa gore re rate modimo ka dipelo tša rena ka moka menagano ya rena ka moka ditlhaloganyo le tšotlhe tša rena le gore re rate bangwe ka rena re opetše sefela re re šiliwe lerato re ntšha se se leng ka gare ga dipelo tša rena gobane ntate wa mosalem ga o tsamaiša tirelo ya gago moya wa gago wa borutho wa bophelo o fodišang o mokgethwa o re etelele pele amen ke kgopetše ntate Mahlare gore a tle a ntolokele mamotlha a re a gona so a ke tsebe gore go na le o mongwe mara ke multilingual ke tlo preacha ka Sotho le Sekgowa le Sevenda ge re opela ditemana tše pedi tša mathomo Hosanna 159 mmele pelo le moya ditemana tše pedi fela e tla be e le gore o a kgethilweng o ba o a ithaopang go tla a tlo toloka o tla be a mpatamela mmele pelo le moya ditemana tše pedi fela tša mathomo Testing 1, 2.
Re leboge Modimo, We bless the Lord. mme wa rena Mmaditšhabe. Monwana wa Modimo mo šupile. Empa ke nyaka gore pele ke thoma mme wa rena gore o kgone go ba settled. Ke re monghadi ke ya rapela, monghadi ke ya Samuel Second Samuel chapter 7, chapter 7, verses 1 to 13. verse 1 to 17. 13. 13, I'm sorry. Ke tsamaya ka Sepedi. I work with my own language, which is Pedi. Toloki ya ka e tsamaya ka Sekgowa. Yeah, like he said. Ke kgopela wa e tshwereng ka Sekgowa a re balele yona. Anyone to read us in English? Ya Sepedi ga ke tlo e bala, ke tlo e bolela. I'm not going to read it in Pedi. I'm going to just say it. O wa e tshwereng ka Sekgowa, ke tla kgopela a re balele yona. In English, 2 Samuel chapter 7, verses 1 to 13. After the king was settled in his palace, and the Lord had given him rest from all his enemies around him, he said to Nathan the prophet, "Here I am, living in the palace of Cedar, while the ark of God remains in a tent." Nathan applied to the king, "Whatever you have in mind, go ahead and do it, for the Lord is with you." That night the word of the Lord came to Nathan, saying, "Go and tell my servant David, this is what the Lord says. Are you the one to build me a house to dwell in? I have to dwell in a house from the day I brought the Israelites up to the Egypt to this day. I have been moving from place to place with the tent as my dwelling. Wherever I have moved with all the Israelites, did I ever say to any of their rulers whom I commanded to shepherd my people Israel, why have you not built me a house of cedar? Now then, tell my servant David, this is what the Lord Almighty says. I took you from the pasture and from the following the flock to the ruler over my people Israel. I have been with you wherever you have gone, and I have cut all your enemies from before you. Now I will make your name great, like the names of the greatest men of the earth. And I will provide a place for my people Israel, and will plant them so that they can have a home of their own and no longer be disturbed. Wicked people will not oppress them anymore as they did at the beginning. And I have done ever since the time I appointed leaders over my people Israel. I will also give you rest from all your enemies. The Lord,
declares to you that the Lord himself has established a house for you. When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish the kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Baratiwa moreneng. Baratiwa moreneng. Beloved Christians, Buko ya rena ya Samuele. the Gospel according to Samuel. Samuele o ngwadile dibuka tse pedi ka mo Bibeleng. Samuel wrote 2 books in the Bible. Ke Samuele wa pele le Samuele wa bobedi. It's 1 Samuel and 2 Samuel, Mo re badileng gona, where we have just read. Samuele o bolela ka ditaba tsa Dafita. Samuel is talking about David's things. O bolela ka meshomo le dintwa le bogoshi ba gagwe. He's talking about the works, the wars, and the kingdom, his kingdomship. Ka mantswe a mangwe Dafita In other words, David, ke ena re tlo lebellang ditaba tsa gagwe letsatsing la lehono. we're going to look deeper in his words. Ganyane re lebelle le Solomone. A bit of Solomon we're going to look into. Re a tseba Dafita go bolelwa ka ena gotlhe mo Bibeleng. We all know that David we're speaking about him in the Bible. Buka ya Samuele le ya dikgoši le ya dikoronika The book of Samuel, Chronicles, and Kings, di bolela ka Dafita. they speak about David. Mohlomongwe re re ganyane Maybe re bolele gore Dafita ke mang we can ask ourselves who David is. goba re mo gopola ka eng. How do we remember David? Dafita ke ena a kileng a bolaya Goliata. He is the one who killed Goliath. E be e le modisha wa dinku He was a shepherd. gobane e le lastborn ka ga lapeng la gabo. He was the lastborn in his family. Dafita e be e le moletši wa harepa He was a harp, string harp player. player. Dafita o ne a ratwa ke morena. He was loved by God. Ke ena Samuele morena a kileng a romela Samuele gore a ilo mo tlotša He is the one that God sends to anoint him gore a kgone go latela kgoši Saulo. so that he can be the follower of King Saul. Dafita e be e le motlotši wa Modimo. He was the anointed of God. Dafita e be e le lešole He was a warrior. la bogale la kgoši Saulo. He was the one loved by King Saul. O be a elwa dintwa He fought some fights. a lwela setšhaba sa Modimo. He fought for the kingdom of God. A filwe matlwa ke Modimo. He was given strength by God. Ntwa e nngwe le e nngwe ya beng a elwa Every fight that he fought, o be a e fenya. he was a He won them. he won the fight Ka lebaka la gore morena a na le ena. because God was with him. Mo re badileng gona Where we have just read, re kopana le Dafita e šetše e le kgoši we meet David where he is king, a latela kgoši Saulo. following King Saul. Re kopana le ena a dutše mošate Jerusalema. We meet him where he is sitting there by Jerusalem. Baebele e re a dutše ka khutšo The Bible tells us that he was there sitting gobane morena peacefully because gobane God, morena o be a dirile gore manaba a gagwe a se ke a mo tlhasela. he made that his enemies, that they mustn't attack him. Mo re badileng gona Where we have just read, re kopana le Dafita we meet David a dutše ka kgotso sitting peacefully, a gopola thinking ditaba tše di botse about the good news a re nako e fihlile that it is time ya gore ke agele morena that he must build
tempele. the temple of God. A bitsa moporofeta, He called the prophet, moporofeta wa mošate, the prophet of the kingdom, a tla a mmotsa ditaba tše. telling him the good news. Moporofeta Nathane, Prophet Nathan, ge a ekwa Dafita a bolela kakanyo e botseng. when he hears David speaking of the good news, A re morena, he says, Lord, o na le wena Dafita. God is with you. Dira seo se gopotšeng. Do what you are thinking. Ka mantswe a mangwe, In other words, a re tswela pele, go on, o age tempele. build the kingdom, the temple. Re tlo arola We're lengwalo going la to, rena we're going to divide ka dikarolo tše tharo. into 3 parts. Karolo ya bone e tla be e le ge ke feleletša. The 4th part will be when I will be finishing. Karolo ya mathomo The first part, e bolela ka poledišano magareng a Dafita le Nathane. it speaks about when they were speaking together with Nathan. Karolo ya bobedi The second part ke karabo ya go tšwa go morena a botša Nathane is the answer from God when God was telling Nathan seo a tshwanetse go se botša Dafita. which he was supposed to tell David. Karolo ya boraro The third part ke tšwelopele ya poledišano ya bobedi is the success of the consensus in 2 parts magareng ga Dafita le Nathane. between David and Nathan. Karolo ya bone The third part, ya bone the 4th part, ke tla be ke feleletša. I will be finishing. Mo karolong ya mathomo Dafita o bolela le Nathane In the first part, David speaks to Nathan. a re ke na le kgopolo e botse. He says, I've got a good mind. Morena o mphile tšohle. God gave me everything. Jwale se ke nyakang go se dira ke go tlotlisa morena wa ka What I want to say is to bless the Lord ka go mo agela tempele by building him a gore temple a reka ya morena or the ark of God e kgone go dula ka gare ga tempele, so that it can be inside God's house, e tlogele go dula ditenteng so that it mustn't be in the tents mo e dutšeng gona. where it is sitting. Ke kakanyo e botse. That is the good idea. O mongwe le o mongwe wa rena Each one of us, ge a gopotse go dira selo se se botse, when he or she thinks to do a good o thing, expecta gore se tla tswela pele. expects that it will prosper. Kudu-kudu go tshwana le Dafita, Especially like David. o tseba gore morena o dutse le wena, He knows that God is with you. o tseba history ya gago, You know your history. o bile ka gare ga dintwa, You've been in the fight. o fentše dintwa, You won the o fight. dutše ka kgotso. You are sitting peacefully. Karolo ya bobedi, The second part, morena o etela Nathane, God visits Nathan, moporofeta wa Dafita, the prophet of David, o Dafita a mmoditšeng ditaba tše the one that David told him tša gore o nyaka wa ga tempele. that he wants to build the temple. Morena o bolela le Nathane, God speaks to a re Nathan. sepela go He Dafita, says, go to David. o mmotše Tell him gore nna morena ke re, that me, God, a re ke tsamaile le setšhaba sa Iseraele, I walked with the Israelite, Israelites dinakong tše di telele. in the near times. Ga se ka ka dula ka gare ga tempele, I didn't stay in the temple. ga se la ka la nkagela tempele. You didn't build for me the temple. Ke go tšere o le modiša wa dinku, I took you when you were a shepherd. ka go dira mmuši wa setšhaba, I made you a king of the nation. ka go dira gore o fenye manaba a gago ka moka, I made you to win all the enemies. ke go dirile gore o tume, I made you famous. setšhaba ka moka se a o tseba. All the nation, they know you. A re ke go holofeditše khutšo He says, I promised you peace manabeng a gago, from your enemies. ke go file ditlogolo tše dintšhi. I gave you the descendants. Wo ke molaetša This is the message wo modimo that God a o botšang Nathane is telling Nathan gore a yo botša Dafita. so that he can go and tell Empa ke David. rata mo re badileng gona I like it where we have just read mo verse 5, verse 5, mo morena a reng where God says, ga se wena it is not o you tla agang tempele who will build the le temple. nna When ke I tla dulang ka gare ga yona. will stay in that temple. A re you are not the one
You are not the one to build the temple to build the temple in which in which I will reside. mo ke tla dulang. Ha ke tsebe la e kwešiša taba ena. I don't know if you understand this. Tafita, David, moratiwa wa morena. the God's beloved, Tafita, David, wa go ba le maatla. the one who was mighty, Lesole, the warrior, o a ratwang ke Modimo. the beloved of God. Empa Modimo, Oh God, a gana Tafita. he refused A re David. Tafita, That David, ga se wena it's not o you tla agang who tempele will build the e temple. nna ke tla dulang The one that I will stay ka in gare ga yona. inside the temple. Mabaka a gore Modimo The reasons that God a gane Tafita refused that David go aga tempele. to build the temple, A tlhaloswa ke Tafita ka sebele. it is explained by David Mo re himself, badileng gona where we have just read. ga wa bolelwa ka mabaka ao. It is not mentioned, Empa mabaka a ona but these reasons are there. ka mo First Chronicles In the book of 1 Chronicles, chapter 22 chapter 22, from verse 6. verse 6, Tafita ka sebele David himself, mo bukeng ye ya First Chronicles in the book of 1 o Chronicles, biditše setšhaba he called the nation. a bitša le morwa wa gagwe He called his son, wo e lego Solomone, which is Solomon, wo yena Modimo the one that God a mo kgethileng chose him gore e tla ba yena to be the one ya tla agang who tempele. will build the temple. Ge re ya karolong ya boraro When we go to the re third tswela part, pele ka yona poledišano ye. we continue with this. Poledišano ya bobedi We continue with this second magareng ga Tafita le Nathan. between David and Nathan. Tafita o botša setšhaba David is telling the nation le Solomone and Solomon. a re He says, ke be ke nyakile go agela morena tempele I wanted to build a temple for God gore ke tlhomphe morena. so that I can honor God. Eupša morena a mpotša gore But God told me, ke bolaile batho ba bantši, I killed many people. ke lwele dintwa tše dintši, I fought many ke fights. tsholotše madi a mantši. The blood has shed from me. Batho ba bantši ba lla ka lebaka laka. People are crying because of me. Ka gona morena God, ga se a rata he didn't like gore Tafita that David, a mo agele tempele. that he should build a temple for him. A re yo a tla nkagelang tempele He says, one who will build a temple for ke me morwa wa gago. is your son. Empa ditaba tše, This this news, this work sorry. will continue. Okay. Ge wena Tafita When you, David, o šetše o tlhokofetše when you are dead, gomme o bolokilwe, when you are buried, a re wa lapa la gago the one from your family ke Solomone, is Solomon. ke yena ke mo kgethileng. Is the one that I chose. Lentswe lena Solomone This word ge ba le Solomon, tlhalosa ka Seheberu when they explain it ba in re ke Hebrew, shalom, they say it's shalom. ka Sesotho In Sotho, wa khutšo le boiketlo, the one with peace, wa khutšo le boiketlo, the one with peace the one with peace and humility. and humility. Okay. Re ka bea tše dingwe di-characteristics We can put other characteristics of someone who is suitable o a tshwanetseng to build the temple of the Lord. go aga ntlo ya morena. Ke kgauswi le go fetša. I'm about to finish. Motlhodithero wa rena Our theme this morning o tšwa from verse 5. is from verse 5. Ga se wena It is not you o tla nkagelang tempele who will build the temple, ye ke tla go dula the one that I will sit in, ka gare ga yona. sit inside. Ge re e bopa re itliša mo sepeding sa rena, When we put this in Pedi, re re moagi wa tempele we say the builder of the temple o swanetše go ba motho has got this character, wa khutšo le boiketlo. the one with peace and humility. Moagi wa The tempele builder of the e church tshwanetše go ba motho is supposed to be the person wa khutšo le boiketlo. with peace and humility. Karolo ya bone
The fourth part, ye ke tlo bolelang le setjhaba sa Modimo. the one that I'm going to speak about, 1 Corinthians chapter 6, 1 Corinthians chapter 6, verses 19 and 20. verses 19 and 20. 1 Corinthians chapter 6, 1 Corinthians chapter 6, verses 19 and 20. verse 19 and 20. Mapostola Paulo o ngwalela phuthego ya Bakorinte. Apostle Paul writes for A the ngwala nation of mantswe a Corinth. latelang. He wrote the following words. Ke tlo e bala ka Sesotho. I'm going to read it in Sotho. Gane lena ga le tsebe gore mebele ya lena ke tempele ya moya o mokgethwa. Mo o phelago mo o leng wo le o filego ke Modimo. Gape ga le sale ba lena beng, Modimo o le rekile, gomme bjale le ba gagwe. Ka gona mebele ya lena le e šomiše go tumiša Modimo. Amen. Phuthego ya Modimo. Beloved of Christ. Apostle Paul says, Moprofeta Paulo o re, your body is the temple. mmele wa gago ke tempele. In other words, Ka mantswe a mangwe, when we speak about the temple, ha re bua ka tempele, we are not necessarily referring to the building, ga re re moago, but we are referring to your body. re ra mmele. He says God A re Modimo has taught the Holy Spirit o beile moya o boitshepo inside each and every one of mo us. gare ga lona. And for that reason, Ka lebaka leo, we should use our bodies re tshwanetse re dirise mmele ya to rona glorify God. go galaletsa Modimo. Moagi wa tempele The builder of the temple e tshwanetse go ba motho wa boiketlo le khutso. is supposed to be a person with humility and peace. Morena a re go Tafita, God says to David, ngwanaka, my child, wena ke go fileng tsotlhe, I gave you all. wena ke go dirileng gore o tume, I gave you that you should be famous. wena the soldier, Wena le sole, moratiwa wa ka. my beloved. You are not the one Ga se wena to build the temple yo a tshwanetseng go aga tempele in which I will reside. mo ke tla dulang teng. Ka mantswe a mangwe, In other words, ge o se wa bitswa if you are not called go aga tempele, to build a o temple, ka nna wa e aga, you can build it. empa morena a ka se dule ka gare. God will never reside in it. A ke tsebe yang kwana. A se nna ke taba tša Bible. It's not me who's saying this. It's the Bible I'm reading. You know, everywhere we read in the Bible, Kae le kae mo re buisang mo lentsweng la Modimo, the Lord or the disciples keep on saying, the disciples will keep on saying, because of David, my son. ka lebaka la ga Dafita morwake. Meaning God loved David. Go raya gore morena o ratile Dafita, Meaning God loved all of us. go raya gore morena o re But ratile. that does not mean Seo ga se reye gore you are the chosen one wena ya to do kgethilweng certain works. go dira ditiro tse dingwe. A re ga se wena, He says it's not you. but I've chosen someone. Ke go kgethile. A re yena e tla ba motho wa khutso Yo e tla nna motho, it will be the person with peace and humility. le kgotso. Ge re dira molao wa Modimo, When we're doing the law of God, re bolela ka lerato. we're talking about love. You can add love to this. You can o ka oketsa lerato mo go se. Setšhaba sa Modimo, Beloved of God, ga se botlhe ba re kgethetsweng modiro wa Modimo. not all of us are the chosen to do the works of God. For you to do the work of God, Gore o dire tiro ya Modimo, you must be of a certain character. o tshwanetse o nne le go nne ka mokgwa o tshwanetseng o nne ka teng. E re ke dire- Let me make an example. E re ke dire sekai In our families, mo malapeng a rona, when somebody has his own things, is successful in life,
Fa yo mongwe a tsweletse pele mo bophelong during family gatherings, ka dikopano tsa di family, we normally choose that person to be the spokesperson of the family when we have events. gantsi re tlhopha motho yo Even gore when a that person does tsweletse not know what to say. le fa motho yo a sa itse gore o tshwanetse a reng. Now today, Ka jeno let's take the example of God, a re tseng sekai sa modimo who looks inside the heart of a person. yo e leng modimo wa dipelo, And he promises ene wa tshepisa that he will be with Solomon. that o tla nna le For Solomon as long as Solomon as long as Solomon follow his rules. a mo sala morago, And a his sala commands. ditiro le tsa gagwe morago. Because we know Gonne re a itse if God is angry with you, ha modimo a he can galefile remove the Holy Spirit from you. a ka ntsha moya o We saw galalelang him mo go doing rona. that Re a ipontsha with King Saul. ka kgosi Solomon, Because Saul gonne Saule did not follow his commands. ga latela di And tsa God modimo. removed the Holy Spirit from Saul Modimo o ntshitse moya o galalelang mo and go ene, replaced it with the bad spirit. a kenya moya o bosula. Ka mantswe a mangwe, In other words, Modimo God wa gona is able go tšeela to take se a o fileng sona which he gave. ge o sa se berekiše If you don't use ka it mokgwa o tshwanetšeng. in the right way, Baruti ba rena, our reverends, our church council, lekgotla la kereke, our leaders, baeteledipele, congregation of the Lord, phuthego ya modimo, let us guard against our mouth. a re tlhokomeleng maleme a rona. Let us guard against what we say, A re tlhokomeleng tseo re di buang. because most of the time, Gonne go le gantsi because of maemo a re leng mo go ona, because of the situations we find ourselves in, we have killed people re bolaile batho in this church. mo kerekeng e. We have killed people Re bolaile batho at home. ko malapeng, We have killed people re bolaile batho at work. ko ditirong. You are not the one Ga se wena to build the temple o tshwanetseng go aga tempele in which I will reside. mo ke tla dulang. You can build it, O ka e aga even if I have not chosen you, le ha ke sa go tlhopha because of your status, because of ka ntlha ya maemo a because of gago, your monies, ka ntlha ya ditšhelete tse o because na of leng your tsona. popularity, Yeah. because of your influence. Because of your influence. Empa, Fela, ha ke na go tla I'm not coming go dula to reside ka gare ga yona. in that temple. Akasia, 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 phuthego ya Modimo. the beloved of Christ, of God. Humility, Boikokobetso, peace, kagiso, love, lerato, selflessness go se itseng are some of the qualities or the characteristics needed ke tseo di tlhokagalang to build go aga what God will love. seo morena modimo a ka se ratang. Arrogance, Go ikgogomosa, being pompous, go ikgogomosa, being disrespectful, go se tlhomphe, being cold, go se nne bofutho, making people cry, tseo di lisa batho, making people leave church, tseo di ntsha batho mo kerekeng. o qabantšha di-family, You are making the families to fight. tlhakatlhakano ka gare ga di-ministry Confusion in the ministries. is the absence of the qualities that God loves.
Ke tseo di dirang gore morena modimo And, a tlhoke and are the reasons God is going to allow you to build. ke mangwe a mabaka ao a tla dirang gore morena modimo a go letlelele gore o age. We are in URCSA. Re mo URCSA, Ba bangwe ba baruti ba rena, some of our pastors, our ba ministers, šetše ka ditoga they are only having togas le qualification. le di-qualification. The Lord has departed Morena modimo ga ayo mo go bone because of their behavior and attitude. ka maitshwaro a bone. But Moruti Chibalo o ne a bolela Moruti Chibalo said few weeks back dibeke tse di fetileng about 2 Chronicles 7 verse 14. ka 2 Chronicles verse 14 Are if you find yourself in that situation, a re ha o iphitlhela mo maemong ao humble yourself, ikokobetse approach the Lord, atamela morena pray, rapela tell him your sins, molelele tell dibe him tsa your gago weaknesses, molelele makoa a tell gago him what is bothering you, molelele tseo di go tell him what tshwenyang is making you to do these things. molelele tseo di go dirang gore o dire The tseo last di dirang. and important qualification, Ya bofelo e botlhokwa stop doing it. tlogela go dira seo. And only then will God Modimo answer you o tla go araba and fix you. o tla go baakanya. Phuthego ya Modimo, Beloved of God, nako e fitlhile this is the time ya gore jwalo that now re itebelle we must make an gore re introspection a aga goba re a thuba na. that we are building Ge or re we are. thuba ke ka lebaka la eng? What is the reason if we are Ge breaking? re aga di-qualities tša rena ke eng? When we are making our Re qualities, kgone what go is it? rotloetsa ba bangwe We must encourage gore le others bona so that ba kgone go dira they can tše di lokileng. do all the good works. Gore basadi ba 700 When he married a 700 ba le wives, di-girlfriends tše 300 had 300 di mo girlfriends, tloša go Modimo. they made him A to bile move away arrogant. from God. Then why I ikgogomosa? Morena God a romela Nebukadnezara sent a Nebuchadnezzar. re break that splendor. A re thuba boikgogomoso bo. Tempele ya Jerusalema The temple of Jerusalem was broken down. e ne ya wa. It lost its splendor. E ne ya tlogela bokgabo ba yona. Ge re nyaka go aga tempele ena, When we want to build this church, re tshwanetse we are supposed go tlogela to live arrogance, go ikgogomosa, go tlogela Go go ba tloge- pompous, to live being pompous. re tlogela go ba controlling, Re tlogele go go laola laola ka mokgwa o sa tshwanelang. in the wrong way, Re be batho so that we become ba khutso peaceful people, le boiketlo, humility, ba tletseng ka lerato, full of love, ba tla direlang morena. those who will work for God. Jesu Kriste a le fe khutso Jesus Christ must give you peace maphelong a lena. in your lives. Ba le tlogileng gae Those who left their go homes, se monate, it was not peaceful, le humane lenyeloi so that you may find the le tsene angel ka gae inside the house, le lokišitše. fixing all Le re ge le things. tsena When you get le in, tsene ka gare ga a peaceful home. le tsene mo lelapeng le le nang le khutso. May God heal those that are sick, A Modimo a fodise bao ba lwalang, help those that need help, a thuse bao ba tlhokang thuso, bless those that need to be blessed, a tlhogonolofatse bao ba tlhokang answer those that ditlhogonolofatso, have prayed. a arabe bao ba rapetseng. Go feta tsotlhe tše, Above all, a dire gore re ratane that he should make us Re love hlomphane. one another. ka lebitso la Kriste Jesu wa phelang. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Tuso yena, tuso yena, tuso.
rapele. Ka Kreste re pholositswe, ka Kreste re fodile, ka Kreste re bone botshelo bo bo sa feleng. Modimo rara morwa le moya o boitshepo, re a leboga Modimo, tlhabong ya letsatsi la kajeno mabaledi wa bophelo. O kile wa re romela motlhanka wa gago morena le Modimo go tlo re fa ditaba tsa gago senatla sa legodimo, efangedi ena morena le Modimo e rudumelang mabaledi wa bophelo gore ga se mantswe a gagwe empa e le efangedi e tlhotlheleditsweng ke moya o boitshepo morena le Modimo tlhogonolofatsa. Senatla sa legodimo re a leboga. O kile wa bolela le rona senatla sa legodimo, motlhomong le fokolela le kgalema morena le Modimo gore re le bana ba gago mabaledi re tshwanetse re itshole yang senatla sa legodimo. Father Lord, mercy a lokileng, re tiise morena le Modimo, o re thuse Father Lord to restrain our tongues senatla sa legodimo, gonne ka maleme a rona mabaledi wa bophelo re roba dipelo, re bolaya batho. Mabaledi wa bophelo senatla sa legodimo re tiise re tsamaye go ya ka mo wena o ratang ka teng mabaledi wa bophelo senatla sa legodimo re tla pele ga trone ya gao mabaledi re ikokobeditse senatla sa legodimo re leboga pholo senatla sa legodimo pholo ya mmele pholo ya moya mabaledi wa bophelo. Oh Father Lord, mercy a lokileng, we magnify your name, we bless your name morena le Modimo. Re bua ka melomo ya rona mabaledi re rena re tla busetsang go wena senatla sa legodimo gobane dithuso tsa gao di go rona mabaledi. Father Lord, mercy a lokileng, re a leboga ka phuthego ena senatla sa legodimo. Oh Father Lord, mercy a lokileng, re re wena papa gona ya tshwanang le wena senatla sa legodimo. Papa tisa baruti ba rona mabaledi wa bophelo o ba okeletse ka metlha le matsatsi senatla sa legodimo gore ba tletse ba re fepe senatla sa legodimo ka lentswe la gao mabaledi. Re tlhoka lona mabaledi wa bophelo ntleng ga lentswe la gao morena le Modimo ha rena matla ebile ha rena botlhale. Father Lord, mercy a lokileng, a re ha re tsena mo bekeng e ntšha senatla sa legodimo re kenye mafolofolo mabaledi wa bophelo. O mercy a lokileng re a go leboga papa, a re ha re tlo neela senatla sa legodimo re tla tafoleng ya gao mabaledi wa bophelo. Father Lord, mercy a lokileng, re tiise senatla sa legodimo o re okeletse mabaledi wa bophelo re fe morena le Modimo go ya ka mokgwa wena o re neetseng ka teng. Father Lord, mercy a lokileng, re a go leboga papa ga gona ya tshwanang le wena ka Kriste morena. Amen.